Ko korike hu wha mua I he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu kotoa pe. O ku whawhatapu atu pa me he polokalamani ka ata whainga maari e koe ni. Ke whahoko atoa I e polokalama hano wha koe ia pia mo wha osmama koe kantidate whiga ulaki. Tongatapu hongo fulu ka ma polokalama ino no wha whataonga pe ka inga kuongo lere ia tupe. Tau polokalama ka tik mautolo I he ata pa mo leo. Lama ke mamata e polokalama koe ni I he tainimi. I he pes pe koe YouTube Vipon Media pe koe pes Facebook ko fe pe ongo pes ia o ku ke whainga maari ke te koe ke mamata I he polokalama o ku whawhi e te koe ke mo share te tau polokalama le rau wahe mo ki nau tolu o ku tenau toki mamata I he polokalama hana o whainga maari I he taim tatau ko uloto pe ke tai lerei whasmama I he laine pe me I tongata pongfulu ki he polokalama e honi whaasmalo e tau mau e honi pe maalo e ngau e lahi pe me I tongana Whewhea ke whausi ai kempeini kulotonga lea he taini mi whewhe ea ngari tokoni pe e tu ea anatula ke ngahi kempeini ku whahauko I tongana. Malo bito solo ko ea I tongani ku ki kamata ke ki afu mai ea ki taftafa te ai momoko pa ku wai ki yong wai ke kainga ki follow me foke momoko ea so tau ki he kempeini ko lave I pe ko e motuani pe ko ngā te ko nau whemo e kina lahi abita bita mana ko po e whakau kempeini toi pe foke taimini me wiki pe ua nai mo ngai aho pe whakau ko e whiwhanea. Koe. Koe ahoni foki e whaasina e lava ke whaia o wau koe hana tano pou ko ia ai hala whakawakawa ai a koe o ku amanaki koe ke whai ko hono langa. E tolu ka hoko mai. Peko tiko tahaini ai polokalama ini o ku na e pehe foki hanga tau whakau pe e lava pe e kai hu mai e pare mia lolotonga. E taimina ne to'o ai ihe fohe ai ko e tahaini ka veinga. Na ne pehe ke ala kia I o whakahoko. Ane ongo koe ilo I pe whokia he kakai kotoa. Koe ngahi plani ngā aue ai pure anga o ku hoko e me he pure anga ke pure anga. Na e o si lau tau pe ono whakatoka mai whakaukau koe ni kakai na nau ngā aue kia I kana e tikai ke lava ke koe whoka ha mea kwhai ngofua ko fu project pa anga lahi a pito eni. Ka koe ngā koe ne malava ke whakakau he pare mia koe ni he ne patseti lava ke nau whengau aki mo panke ko ia e sia pe ke panke mamani pe mo pure anga tonga ku malava rewa ke tau sio atu e lava o langa ai fuhala whakawakawa ko ni he tolunga au tupu miliona pa anga tonga mahu inga ko ni o hala whakawakawa ka koe tau mua whuku nau ai ki hoko ko ke te maluanga tonga lava ke whaife whanonga aki ke pa wawe nau kolosi atu ka toha tsunami ku nau kolosi wawe atu ki he whitu ko ku ki maalunga nge moloto whanua pe me he whitu ko ni o ku lawea ngofua hange ko ngahi matatahi I pātangata mo sopu me whitu ko ia. Pea kai ki ngata aika ko ngahi paraparema ko ni ko whepaki mo tongana I ho moha o ko me hahake ka watonga tapu hongo fulu mo ha ko ki loto kolo I he lahi ko PC ko ngahi me alere. Ka ku whewhe ho wakai ki ai I he project ko ni ko lava tanpo ko ni fast. Ko tāpua klahi project ko ni e solo ki tongani. Pea ko toki fuafua hoko whakeni ha mea pehe ke langa ha proper sea bridge I tongani. Pea ko hange ka mea ke lavi ki ai o ku maukau ki mautolu me tonga tapu hongo fulu I he uesia lele lahi e mau mo I he langa hala whakawakawa ko ni. Ai te hanga o solo vai paraparema o mau whiku ki whakaaho mo ia I he pongpongi e wheturi ki hako mo e whakamea tuku a ngā ue. Mo smia I pikai ngā mou. O kai ki mau whatatari ki project ko ni ki osi. Koe urunga kai ngā ue he kakai ku mau kaua pe mi ha keni me tō tapu ngā fia mo e loto mai project kini e koe o holoki aki e holoki aki solo me whafufuan ke mau owe ki alo whae mau kolose pe ki wholaha alo ai. Tene me hanga to'o kilomita kilomita hongo fulu tupu. Ai me vai ua. Tala noa ke o sisia he vai ua e mau whanonga. Ai kono whalea taha tau ai pe he vai ua. He reke mau te kilomita ua whaat mau kilomita pe taha ua. Ai ka mau utpanga tau noa te mau utpanga taha lima pe. Koe fūriri ulahi whakauria taimi o se mea. Ni po mau fia lahi. Peko hai e hokati I Novema. Hapure anga hokati Novema. Ngai project ko toa pe. Ka pau ia me hoko kia. Ko project pe ne taha koe ke mau roto. Koe hoko mea kia.
O fronga le pe que le complete. Ko na tu ko ya ko tu mahalo ku o pehe ko fa ke ani ku wakai pe ke na tala no ko he social media na e ke wa pe mo on ke nga api ko e malava ke wesia ne ngona e fraha bre anga ma ke pe u pe tolu pe fa o ku fai pe nga ke ka ne hoko ko e fo itano po he a honi o ku mahino ke te au ku osilava bre anga o fai e pe mahino aki mga api ko ia nga me fa la me ha fu kon ko ngau ko ka tona ni kuna na utonga na i hufi ko bridge a honi o tau tui mahalo ko ne tu ko ia helo to ka pope ka te fahinga ka te puna a fia ha uia o alu maha konga fonua mahalo na to lava ta ofia ai project ko ni tu ke he ka to ia ha fu uhinga lahi ka ko tau sia te dai ni mi fa os mahalo e lava project ko ni o fra hoko ta to ka hoko mai ko si hena mo ka ta hanuslan ai pe kona na ufa ngau e kona i wafu na ufai fe foi project ko ni ta tol fe ai o se ke kiu ko me le ngari la vai pe solo ma me palo pare ma ko ya E solova e ke lahi te le fai a ke lahi ko me ko lavi ke me hala fika ya ni solo e vai ua ai ko ka pa ko mau alwe ko le bombongina ho e taha mi te fa no me alifo pe o me te fitu no ai taimi mi mai vai ua me ko to pe ko ri ulahi au pito ia o ko ba ki ri si ia a te tau pe alwa te mo foki mai ko palo pare malahi na ka pe mo me ko ni e fo ko ako mo fo tu o ka pa e ke lava o fa ko pa ke fai me ai e ke tu pe e me ko ni ko faka o fa pito ka na fa uta ke le no molo ko me o fa ta pe le me pala tahini ki no alofa ko le no molo ia ku o ku e vaha ape te lapita o ke kolo e vaha me te fa no ko e pongina mo se vi solo o ku ho e ua ya tai peak hours peak hours e po e ua o e ua te bili fu faka mamahi a pito ke si a go e fa na e hengi na ki lave ke mo e polo kalama me o tangata no alofa pa kalanga o mo wa kai ki mo fa na na wako fataha mo fa na i koloni pe na nga we fataha o lo ke mo he mo fa na i koloni ho e ua mo fa na e a be mo fa na o se nimba to ha fe o no te ki ha ki koloni to a be mo fa na i sopo mo ma fanga mo u eria go ya i he valu o ha ke nga we ta ta be mo toko e foki ho mo fa na mo to ki api o fe tongi mo fa na me tokoni pa na malolo to kamata na ho mo ka to tai mi a u mo fa na ke mo api na u la ve ke me go ya ko wi e to ton ke ene o ko fo to ton be ke hanga e ha pure anga o faka toka ngai ho mau distance go me no ko fa mo fa ta go ni a traffic e ka go ni ko hoko go ni pa ko e ke ta fi project ko ni me mau fi tu ni e solo koi ai e foki ko ne tu ui he tai nimi ko nga we ku na lava fa a honi ka ko nga ko ilo pe ko ta polo kala ma foki ke fra hoko mai ai tu nga ho wakai ki campaign ko ke fra hoko ki fale area ke va henga ka ko foki me ta ko ke tale ke ta polo kala mai no fa pe ku to la he ka kai ku na hanga tala mai ke te o ku ka ko lo to pe ke o te na ke na hanga ma uhala kuna taman to o ku mau fa ia fa mama ko ni o fa fa o si ko ta ko ma campaign yo fa go ko ka ma fa ma ko al fa ta ha pe dama o ku fa pito e tai me une analyze o issue pe loloto i tai me ko une hanga o mai ai ba ko ko koret ke mai ha ki min de nima ke ta ke o to ai vangi me ko ni ke ki fa mama pe ai ke ni ko ya pa ta hoko eta programa ko ke issue ko ki fa le ko wike ko si foki na fai e tapu ni ko to fare area na fai to fola ni afio ki tapu ni ko fare area ko be ban na na ma fai nga mari ke fanongo ki to fola e ko wilo ko tai mi PCN homo ngawe kune hanga ene afio o mai ai fakau ne famalo ia ngawe o fai fare area mo pure anga ki time si ulava fa hoko na ngawe la pepe foki ne o mai e ia o kua nga e te lahi ange o kune amanaki atu ke nau whakahoko i he taimi koko e hua atu ake e whiri koni i Novema, o siko e whiri koni i Novema. Pene o mai rewa pa me whakaukau maho inga ta,
ai a kone pehe ko ku mahu inga ke whare area ke nau ke mui pe ke koni stuto ne mo lao ai a o kune ke whama mawhai pe mo ka venga ko ia i he ki whare area ke whapapau ko mea ko tabe mo whai o ku mui he koni stuto ne mo lao ke puke ulunganga whafonua ane pehe rewa ku o ku ilo ai a tonga peke ke ngata ai ka mamata ke ai hako topo e whonua ai ko ngai kune mahu inga ia i he tau whanau pia mo hako tupu koe whonua nau mamata ki ai pia koe ne pehe rewa ko e wha amu ke hasino mai koe kakai o ku mau lotu mo ako pia ko mau ulunganga ku mau uia e wha apa loto to whewei tokai aki mo e mamahi i mea ai koe uko ngai ni o kune o mai koe quality quantity ko me mi pa whare area koe ne tala no ai ni ke kau me mi pa whare area koe te nau hu mai novema tēnā huke whare area, o ku whia mau ia, ke mō mau e umea koe ni ke mō mui ke koni stuto ne mo lao, pia mō puke tau lunganga whawhonua, ke hā mai koe kakai loto mo tolu mo ako, pa mō ui ake whaapa loto tō, whewei tokai aki, mo mamahi i mea ui loa koe ngahi kawe i koula. Whewei ho wakai kai whaos koe mea fua ena ku o mai he ne a whio ke kakai whonua ke fua aki ki mō tolu. Ka tō wholofono ko ni solo. It's a very complete statement. Ko thank you wakai kia tō wholofono hu wharearea pe ko e tāpuni wharearea ma opo moni. O kange ko no wharea ko tā solo wharea he lau mo whanongo e meani. O kange job descriptions. Very direct. Hanga tonu complete kakato pe hangi job descriptions mana tu i solo ko la kanga pene tahi ai pe ko fa no va fifiri ka time la ko pe ka fo ko stu tone maria mautolo ai to dai na go ki ata que te qualify que te hook fare area mando i ko te hook fare area malava que te hoko ko ministra malava que te hoko ko paremia alu que tal potra o que ai hano que hano job descriptions on ai pe ko ha criteria for the qualifications ia whainga lia. Ko tō wholofola ko ni solo whanongo, moku. O kuni hanga o hiri whaki mai ai unwritten, unwritten. Hangena ko kau katiteiti, ko o koe ke hiki tohi e ni ia. Kau whi mau i mautolu, ko ni koe o kou whina ngaro. E nā o mawha e tau ngā oe wharearea, lisi lewa mea koe nane tō wholofola aki. O aluifo bea whaosa ke whai ka vei koura. E ka te au, o ku mawha tuki ka te au e ku kau he kau ke tātaha e, fo i mea koe ko hu mau ke te teiti mo. Hu mau fo i qualification and written mea koe ni. A ku mahu inga fo ki solo, he ko, o ku realize he ku whe komi ke he campaigni, ai mawha tuki o e whatongian. Koe talo e lere mai foki ai mo ui e ngā ue whakapolitikare mo ngai malae ke. Koe su kehe au pito in solo, pe koe tata kehe. Te hau ina whai mo whe kumi, o mahino ka kita, koe laka ngani, o ue alala pā usi, ka pahe ke te reo ngā oi whaka ke te lava patuku. E koe lakanga ko e ni, o whakatu tāmaki. Mawha tuki au pito, koe te hopo mai eni a kita, o hanga e masiva ango taha he whanua ke tō maari e taha o whawhanga kita. Mai to e te vahe, mai mea whawhanga ki te whanau. Ka pana te no whanua pe kita whaipea te ngā ue, ko hanga e solo e kuongo ke mawhtukituke mea koe ni. Ko sio na ulave ke prokalama ki mua, sio ke kakai, sio ke loloto te sio ke kakai. O kwa me ke awan koe hanga e whakaukau. Nau tau ataha ina mea no whawhai ku ngā ue. Nā ki ongo i o kou, ha mea ki hata. Ongo i peo ka mau tatanga o penu whai ko ngā ue nā ko whai ma uai fo i maa whamiri. Ke ere sola me koni kou pore ki hai. Ko hanga ni whakaukau kou pe. Kau ka hū ki whare area, ka pau e awhai ngā maari e puke whina ngā loe e ki. Ka kau ka hū ki kabineti. Ko te sio ke toko taha kotoa pe. Toko taha kotoa pe. Ko wahe u kau me tō tāko e. Ko mea lere kone ko lere holo ai. O ko lere ta totongi holo ai mo e whakauri.
ke sio ke to ta ko to be o te o ai mea ke to ta ko ia ko fina pasi ko na me to folo ko na solo ko pe ko ne complete ne ko a mea ko puzzle ko ne set ne ko puzzle ako fia lahi to folo ko na fia lahi e ko ne o sai ma be ki le na ke nga ak ko raise tapa ko no hike ni ko pa no hike ni ko pa ne o ko ke tohi ta ko no hike ni ko pa le volo ko porque ele solo tena to folo ko ni tapa ne mo na fio ten hanga pe tari ho fiu i ko na fai ki mo ke kau ho programa ki mo no raise ko pa o ko te me aya ko unwritten ke hikia ka loloto ko e ongo ko e ka kantiteindi a honi mo ka hau tene lava pe tala mai de vaxio pe ka kita pa de be kai ke fit in ya ke fai na be ni o ana ko ko fai na mama ia o ko hanga to folo ko ni of tofa mai a foi hala fo o ke fononga e ka kantiteindi mo ka fo fa le mo ka take to fonua i o kwato ko ka ye ke Oi, moni foki, aku mari foki e fa se fa kau at ke to fola he ko hange ko me ke hanga o mai. Fa kau foki au ke taval fitu ni ma ke tau ki foi lao pe na ki foi konga pe ko na ke pau ke te tau fi pa pe mo mahino pe ko ke te ia mapa puloka ko o sai pe te fa kau. Ungo fu ale foki te hu ki fa le are pa fa kau me taval fitu ni ma ki he wa fe wa ni ma. Aku te hame ke te race pa ke hange ko spoti ke vehe ku o tau ki hiki hake no fo pe ta vai anta pa pe ta do e mea ka ko foi to fo ko ni mo ni ho ta ko tok mahino i o men sin ko to fo la ta ko vai pe me ta ko ku hiki pe pa ki olunga o ta fa kau pe ta to ko hanga he tu i o mai ai pa ko tu ke pa le apitoni ke si o lo to ke kakai e te nau lampe na tolo fili whakalere. Te nau lampe na tolo o ko ngahe na o mai te whoki ai whakaukau he konga wha ausiko e ne mena ne pe he tō wholofola. Lahi ngā ue ke whai ke tō kanga wha ekonomika i he kaha uwawe mai. Koi ai, fili whakapoto he tō fili kuhanga mai. Te he whakamahanga pe tui te whakatokanga mai whaus. Mari au bita pe koe o kuiai o koe whake mea solo ko you can read between the lines o koe whainga sit mene nihi o koe lewa mo ko pahalai ni koe mea ni ko amana kelelea i solo ke tō wholofola koe ni mana tui ko tō wholofola koe ni awhio koe koroa ono ui koe koroa kua tō me haue whanua o ku hanga o pa tari e koroa koe ia a ka tari e koroa koe ku ua no tari solo tari ulo aki ko tari tohi mo lea ko pe tari ko for ko tari leva hono wa ko put it into action ko no fai me ko ia pero wate fata ko ni e ai ni ha ele ki fagaafe pe mi sia se ko manyo ni ngau ki muini so bebe apa ko ria hona ko tai mi ko to koloa e ni afio o ku no foi ka tau ke me ka matau tau ko na na fatu me ko ia fano lele ko ne mari feke na pe ki foi se tesi o kurika mai ai o kurika mai ai ku moko i ka hame ko pau ke fai me ko ia kai lava ke complete hono tari o ko ke e fai pe to hiki office palasi ka pai fe ma e fai pe mo fononga e matua o ave fatongia ki palasi mo tari to koloa whakahunga e to koloa e fai pe ia kai ke kakato kai ua kuna honga fai fu i lika ko na asi mai hanga fu i fekau hanga fu i royal command kurisko du bo wa fita valu ko ati ki fata ta ko ya wa fita valu na e wa fita fitu na hopa ta o teu ni manoa korisi ko fu hoko ia ko fu a ia korisi pasifiki o teu ni manoa na ha ere ke ni afio pa ko ni to forfola ko korisini na e tuki mua e tapa ko toa pe talo no foto o e toka moriton. Na tuki mua i e spoti, na tuki mua i e musika, mo e akademika. Ko e ahoni, o ko kei tuki mua be korisini i e ngahi e ria. Pena e pe lewa ne. Pen mari en tofro fola. Pen pe pere.
hange ko musika mo sipoti e le be fo ke musika to lo ko no spot ko no ko no ke foi rika ko ni solo na pick up ko solo ka bu iai ka oku iai ai foi elili oku more me ko sini pe o fie ma ke o kufi foi elili ko ya pe o kufi foi elili ko ya fili ha ke moia ko tai mo ni solo na holo o pito me fa ekata mika ko si tapanga be ko tupo ke na to ka ndo le fe au ki ko me i mangai ko stala ko forma so no tari ko ka ma be ko tama lo tangi ni mo ko poate na state to fola ko me ani ko solo ko tala no ko ni ko me ko na obstate fale de fa audix na state ko mahino kana to to fola ma to ko ke fa hualela to fola ni afio ba u be ni hio ko hau pau ke te alu kita yo ki fe komu ke tari ba kau tamano na pe ko foi eliri ko winga ki ai ko me fa ke te me ko ya ko fa ke te mi ka pero na vero so ko ya to e founga na alu ko na vilo ko na me abe ko founga o saipe i ko mentia saipe ko fa ya ko founga ke attract mai ha ka ure ka maka lele ki o mai ki hen e wai si o wai marka ku aki to high school wai mo apia ko Ocean of Lights wai hu menga ia apia ko ia anu ka ure ka ni primary go ku na maka la ino hu no to ki ai wa ta valube hanga ko sko to bo for tu a class for all o kui ko international class now connect ki Newington Asteleria na wako slapa Newington how ka foi ako Newington sette classroom hangebe te huha lo ki ako i Newington ha mena hoko ko tax lalahi ko kapteni Ocean of Lights e solo i wa tafitu o kitoloa kapteni tonga side school e wa tafitu o kitoloa kapteni Mamaloa side school i wa tafitu o kitoloa nga ue foi mea kapana ke mo kau maka lalahi na ko no lo ke kamata fe class ko ni na to fa ngeo na to ko ni mabe na fi ma ke na tali ke na hu kai ke ko la ve igai tup me ha ko tali e me ko to fo i wa fe wa taha wa fe wa taha solo na de fa e to fo la pe ni ke ngalo e te au e na o si pe to fo la ba ma fat pro kalama ko ta ni setis o fa am ke mo fili fa kapoto ko me ko a ve holo ta mini u platform ke ka hala ta u na nga aki hala ta u hala mo ta mi ta hala na tuna fusi mai ke hanga ke ta na fi ma fa ka matala ko mo oni en ko ta ka na fa ye ki mua pa fa fili wa fi wa ta ha me na hoko me mi fo o ka to fa o mo respond ke fo noa ye ke to fo la ni afio pa ko me wan hoko ko ni ele fo ase ke ni ambeni e solo wai ni se tesi na fika me langa he ke la he ngawe ke fai o ku tau he fo ke tai mi lahi moni ni mo me fika politika re tai lo ka ku o ka kaunga he ke lava fo noa ia solo ma ka utaki ma kabineti o fo nonga ko ka vaka ko politik ko all politicians ika o pau ke ka tamanga u me ko tama pisinisi me agoia ka ngahol historia mamma ni alwa ke aon Amerika New Zealand Australia ko ka taki ko na makape infrastructures da lei fononga of course why be forgive ko politicians dia ko tamanga ko pisinisi ko tamanga no sanga to o fatu o sanga to fo tu nga successfully tu o si ai mo fu kakai to fi hangea wa o la wafi no pure o na fu ma to ki fare area mo me breanga o si mate te una to me ka o ki tau kakai o se fu kakai na hanga to fa nga we mo nga no tau mo na wo mai me fa nga ulunga ke ka tama ba no ka pate ko historia o mama ni langa fa ka politicians atadai ke ka politicians na tupungan makape ko toko lang ta ko tama na sa na to ngawi tu pana to mai ko kita na ki be ki to fo ko to fa no
Ke whaka o si pe pata hiki me whakau koe ne tō wholofola. Koe hange koe naki o mai ne nai. Koe hanga tu ia o mai tō wholofola koe ni koe ko hame ia tohi ko koe e tō o whainga maari ha taha ia e hui whare area ka pahe ka ki ka kato ai unau koe ni. E uhinga he whai peke whire kakai. Kakapau mui e kakai mo nau whakahoko ai mea koe ni whai kia tō wholofola. Hange ia ha job description o guna hanga whamatala i aki. Ai candidate le rei koe ki whare area. He ngahi ulunganga koe ni ngai mea koe na talanoa kena ni hanga o mai ke tauhi ta ulunganga whafonua. Ke kakai koe aku lotu, ku wako le rei, o ku aia na ulunganga, o ku mo uia na tole whakawe i kou la. Ka koe whihu ia tuka koe koe candidate foki koe neongo pe ku whaingo fua pe whainga ta. Ko wakai ki ai ki a te koe candidate koe ku ke o lotu peke ki hanga whaha mai ki he kāinga ko tonga tāpong fulu o ku whewhe i he mea koe ni ku ke pasi pe koe i ai hanga hawakai pe ku ai ha ume ai ke loto ke fua tau pe he kakai. Nea mo koe whihu maari en mo whainga tā. Ka koe loi peka tike te lava kalo me ai koe vi pau ke o mai koe i ko issue. Ia so. Ka pau nei kai ke o ngoi ko pas te ma au te holo muia. E ia te hoko te me ani. Ai pa kone whakama o koe ke whai ka vi koula. E whakapa ta ko pe he. Me whai ka vi koula o ni hanga sila i mo whakama o tau mea kātoa pe. E whaka o tua whake ai whai ka vi koula e whakapa apa loto tō. Tau hi wha. Hanga e kau tama politikare. E me kona tuka slave ki ai. Ko sio ka kau businessi me kau tama ngawe. Nia mo koe tau fure ke reka ta tol ke whakanga e pe. Kau kainga. Ko talatu. Ka toko wha businessi ola lelei fai totono te nau hugi o tau whare area. E me hange ko ni uriunga koe ne me ko talanoa ke te mo toa ngai. Kau tama koe o ke nau manako politiki nau tau. Nau talanoa ngā ue pe nau tau. Talanoa ngā ue, talanoa langa hake, mo talanoa mo oni. Koe politiki eni. Toko tapong fulu. Kau ka hu, te lava iau ia, ko mai tau whakatau tai panga 5 miliona. Koe politiki ia, ko loi foki au. E ke hoko me e ko ia. Koe business eni. Ka pau te hu, ko tui te lava whingai. Ko tau ki waka koe ne ua he taimini. Te whakamatala strategy e le vau ia whaunga, mo oni pe. E lava ke te wau maha whakaita. E ke whatala noa misi. E ke tala noa misi ka tambe e. Ka ko tari no ke o whiui e solo. Ka ko tui pe. Ange pe whakamau whakaosi ke ka inga ka ko pongo i wau tari ki o ka pau. Nai hoko mai tō whalawhala koe ni o ko wongo i o kai ke qualify. I e toke tō whalawhala wiri ki o hoko ka candidate te umau ke o toi hoko atu. Ke holo muio. Koe taha ngahi Palopalema fuke o whepakia mo me kakai tonga. O talo me nga lahi tau e tau whiao mai pe mo trucks e whaos. Lahi apito e Palopalema ko fuwesi ai e tau tupu mo whanau. I e Palopalema pe trucks. Pane o koe ko hakovi pe ia ke tau tukua ki pe tonga ko nau tolu pe ko e trucks. O ku pehe pe a maamani katoa ia. I he Palopalema ko ia ku wino mia e ngahi whamiri ai mau ko e Palopalema ko ni. Fe ho wakai ki taulere mai ko ni he trucks o ku ke tui o ku holo ki lalo pe o ku ke kaka pe ki olunga pe kua whainga whaunga o ku ke wakai ki ai o te ke tauala whakahoko ke lava o tau ia ki trucks hene tu ko tai ni miho wakai ki ai. Ko anga koe o ke te mini solo. Ko kuongo i te mini koe ne ki holo. Pea o kuai e kaunga ki ai ai tautea whao koe na whakatuku. Alo au ki ngā popula ke he mate. Wai kaunga lahi ki ai. Ko tapuange pe mo e nei ki hopo i uki ko si solo. Wai pe ki tama e ki ko la ve i lelei. Wai tama e ko la ve i lelei. Na e kau he hopo koe ni. Ngā popula ta e toru noa. Koe na whainga maari au ki tala noa mo ia. O ko sio au solo ke lava ke mamahi koe ongo. O ko sio ki to mai e koe niu ki to unga pehe. O ku work a hike tau tera. O wei ke tai toi ngā ue. Ke toi tai ngā ue fe o sio e kau au ki loto i he tau ko whanga furutuku tolu furutuku ko ngā ue pe ke mate. Ko ngā ue ke mate e whonu wani ko te tanga peo
ko whakapo, ngā tamate I hata. Patau whanau mai e. Ai ka mea koe ana toki o se tau ia whia ngofulu, toki hoka fui case te he. Ko e ni, o os malawa pe o hoko hange pe nia ha me anga mahe ni. Ko tau e tolu noa me tau e wanoa, matoi o kaukei tangata pe solo. O wai taimi o nau hai ai, o wai taimi o nau no moloi hange ko tau ua. Ko nu tata noa koe ni. O wai nau whae mo nau tamai, o wai nau ki whanau. O ilo ia conditions ki tampo nu tanoa ki ai. O ave ki whanau o tuko no tuwe fine. E no whamiri. Whaka ofa au bito iai. Pena hei bea manaki ki hene hopo. Ka moi ni ike be. O koe ki ola beri e hopo. Ko te whakaukau ka te ave ki te ta tau noa. Os. Ko te osia koe ata koe whakaukau ma. E koe fui. O pau pe ke whehu ia te unga koe drugs e whanua ko toa be. Ka kutau ngā unu be. Ko toi pe ni e kusio e solo. Ka pai te whakatu ha special squad. Hange ko murina. Whakatu ha special squad. Pea whakatu rewa mo independent team ke nau hanga o toi overlook. Pea mo mui ai ufata tolo whai. Ko uhi o kei asi mai pe ngai popula polisi. I asi mai pe ngai popula tamu custom. O whima e whi timi independent ia. Ke ose ngā waka kau polisi, pia mo e customu, ke whima me whi timi tawataina ke nau hanga, hange koe hano, final kouti koe, a mea koe, ke oto, e koe ke te whima uia e solo whanonga koe ni, ke te hawale pe te ngā popula polisi, au tamako nau, kau ngā tonu koe ki hono tau I mea, koe te whima uia ki hoko. Ai koe whatu koe whi, o ko sei pe whaka special squad ki ai, ka koe, o ko koe ki o manatu I ngoha no ui, a timi pe nai I murina. Kau mai kai mo tau malui kau mai kai tau malui whanua, kau mai kai kau polisi, kau whaaui pe me kau sulu, kau whaaui pe me kau tamarui taia ia, ke nau hau ke nau seti mo form we, kone anu wake le volo, professional mo ni o ne mau ai fo I moto, o ku pehe ko e mu a hawhiri, le aia na ngai aki e taha kau preako koe kusko tu pogo osi, vā koe mo atere, Pero le lean solo bravo ko ia. E ko ke solo ko va tolo mo atere pe fefe. Tange bravo ko ni. E bravo atere. Ko ba ke tau mo mo tau fili. Ko tau ne fiha. E toki fai te tau toki malanga taha pe ha fai ha fuhu e falaite. E fuhu e falaite, ue tau malanga taha. Tai mini, oto, ai ke mo ta tolo e fuhu. Fai nga maari e pe tau malanga taha tau tolo. Fai nga maari e pe tau ke tuke tau tolo. O e tari ke toki hopa hafo I mea. Ai ko wakai ko tai mini. Ko alunga ia koe lava koe ke clean e mea me ki whanua square kilometer whingau ni manoa lo ki lah. Tako taha kilu pe, taha kilu wa mano pe. Ko e pau e put into place pa mo squat ko ko tanoa ke ko tuis amana glere ko e tau tobi ka tu wa fi maria pito pe mo e whanga taha ni. Kui. Ngā whake na au whake e traxia I ha taimi, ko hoko ia koe mauanga mo ia ni ihi ko koe ke ngā ue he. Te ala ma ni ihi ko ngā ue mahalo koe ke whiunga ai wahe ki he whengahi fie mau ki he kehe ku ne loto ke whahoko. Te ala mo nā tolo o ngā ue aki hono ave koe trucks ke hoko ia koe mauanga mo ui. Pea mo oni whake ai whamatala ke whai ko iaipe o ke iaipe ni ihi o ke asipe me ngai whei tu o whai ke whalala po tu ngai polisi koe custom o kuna ke asi be issue ko trucks pa ko fra amu fo ke ona ke ta of os ke ona te asi mai ai ka kai ko kuna ngau be he ke na te asi mai line ko ya ka lava ke falala ka kai pe se te au ke upotunga we ko ni nga te na lava failele na fatongia o ku ya ha me ko ulu I feke I tonga pe ko ta fainga tu fa trucks ada doluia. E koe ngā katalo ene e tau whanonga mai mo Palapalema ma tau talanoa ulu I wheke mo koe pia hata haia. O ma o peka kai aku na woki he mea. He ko whakau ka he taimeni. Na koe o fu mea peka tau pehe ulu I wheke. Na ko ki nau tolo pia ko o ngā popula ke mate mo mea. O ku nau whai hole ngā ue ko ia koe ke uhinga e ke toki tari peka fu sembioni ke ulu I wheke ka kua ha mea pehe ke whakau kau ke I tongana pe o ku ko fanki tu fa halo me me tau fai ko fanki rana halo be ke ma wa na se nit fra ho ka o kui muri pe o syndicate ko drugs ai ka kai ko ku na fai me fai tu ni me.
Ko main point of contact for kia solo ko pau be fo kia main point of contact you know mati fo ko me ana ko in ko mai ai pau be ke to tape ai ko fo i fa tonga ko ulu i feke ko pe ngai ka vere vai o ko tu yo ki ai pe ko tu yo o ko e ke he pe no ma o fa ki ka ve me tan ko ma o ha ulu i feke i ka ma o ha ulu i feke o be bi hange be ko tala no ko ki akau solo apa ta fe ma o ke mate fu akau ka tau ka ta va a ke mate ko pa ke tau ke ri e te pita fu akau ko ya o taaki ka lava mate o ko tui o ta tau mo me ko ni ko na ebe ki fanongo le o pe ko o ku ke fu sai hi sei ka ko ku ha ke pe ako ko tau hiki toen ke tunga ko ni ko mulina fo ke na u anga ko na fu ta tolo ai ku improve pe fo ile ai pe ku ko anga ko ma te vou o se pe tau ko tama professional ato e mala ko na i ni fa nga ko na fa ka na tolo o ku o slava nga ake me wa ni ha o puke mai to ko nima ko tahai o ko mahalo i ko ulu i feke pe ko ulu i feke ai pe fo ile ko ya o alu pe ni ko si ni ko me fa go o a o pe talane mo lea mai ka ate me ni ma de ko foi fa go o se mari api mo ki fa na o ko fa e ai mo o ki nga hito nga fa bili nga maheni fa ka ofa tali ma do me api o alu pe ni ko si ni pe ko lea mai pe o fa mo oni ko tamae mo hana fa mo oni ko ata te ata e fa ata go ai ko tawa u ko solo ke finga ko e fornuani ke finga ko ke ma u ko tama pe ko logo ko u feke algo que se foque aquí que malava que fai foi fo waki pe quando fa ta mahino mai ai ma fatu ki tuki go me fie ma que puke kalas ko mahino foke ku ko ti mahalo ku mahino pito e fakau kau ia ko ta tala no ga hita fa ke trucks au ki af mai mo ke na ta tala no foke ta heta ngai polo kalama ke maho inga ko fa pati ke na fa ko na polisi mo me pepa na ho mo ki lot ko nga na mare ia e fakau kau na ke o mai na ke hanga o mai os mahino fa pati ia ku fa ia mulini ka guaireva o mea pe tene ta ofia e feheke aki hola ka fofonga mai hafua ai mo na ngahi polisi ka konga na maho nga ia he ta proklama ko ia e fa os na hanga mention ai he ke tali ko te ke lapo ko o fai ai ha mo polisi ha polisi fa foi tui lo tonga ko ni te ke fa pati a tonga toki a o ta tolu ke ai pa tok fai polisi fa pati ka ke uhinga ke ne tapu ia ki mo tolu ka quantity ke ai ha mo fahinga polisi te mo fotu du ki va henga pe ko ti mahalo ta foki mai ke va henga ki to ta pongo full ko ilo pe ko ngalahi i to ta pongo full ka wi va henga kele lahi au pito i he mawanga mo ui ko i to ta pongo full ka ko ku vakai atu he ta fa ki ko ia pe ku ia ha fahinga fotu tu fo o ki tonga tapu honga fulu ku ke loto ke alu mo ia hange ha whainga polisi fo o ia ku ke hanga o mai ma tonga tapu honga fulu ke kau mo ia ihe o campaign ka o te tau tatari pe ki tau tok whapati pa toki o mai ha polisi me ia. Maro bito sol os atafo ke tai mini solo ke te whau halao o whahoki ke wharerea lawa bea whai mei tua ka koe anga mai ni fo ka uhinga e koe tama me wharerea ki nau whai mea koe ia ka tahai na os whai ke au me kau loea se kau aki mo nohanga koe ne patakari muri fo o nau kapu tau whanoani he kau ia i he issue e ku kawenga ngā koe aku os mahino se toa whare koloa ku more ia ke toi lava tau toria o win it back no me bete tau lava ko maha konga ane ko ni wai fangi kolo i uta ko ke ta far kolo ai far kolo muri peta ma ko faka fofu ko aku ama ta no ale mo kolo ko ia fangi ma do na do na far kolo te mulava forma society pa wai ngai kolo ko be ke far kolo ai pa ko na au na do ke kolo ho ke muri forma society
Kapai ke lava ta fai to ta nga we pa society. To sai ne fo ke society. Ko le fani ko fo itongani so. Malo ka ta pe moena. Ko le fani e o mai ke community. O ke o maha fani ke individuals, Ai sai ne society. Ko gang fo ko we ngai ko o ke ka fa ko muri ai. Ko ngai ko ke kamata me ai. A fo I finga a fo whakafoki mai ko loa ko ni ki tau vai vai. Ulo aki kai ke fu mesi ke te wato whawhi auhi. Watu peu kuro tonga hala. Ka koe me aini. O kai ko hatau fuatu ua ni hawhare ko loa tonga hita o wanoa ko osi. It won't work. Kai ko hatau fuatu ua ni ha society. I staila koe na wawharere ke society. A ti si e wha I tau wanoa ko osi. Tau noa ko osi. No, kai ke ngai moi. Ke tau whakalele, ko tau fuatu ua ni hawhare ko loa I he wafi ua ni ma. Pea ko pau ke I stende dia o wharekoloa koe kau muri. Kai lava, ke te alo mo kolo ke kolo hoko. Ua. Mo ui e wharekoloa, pa te mo mai pe kolo, kau mai ko society o koloni. O whakatau wai pa mo own a shop, pea mo toi hanga vahe pona a vahe e tupui ti sema. E kamata a ke kolo taha, sai. E pe maha taha. Whiwhia mau kolo mato o sea muri ia. E pe mea whai ia. Te whau e au solo ai polisi. Na koe polisi ko whakau koe ke whau ke ngā weu peheni no hanga. Te tānoa mo e shop owner te ulaki hanga rewa solo whakatatola kau tama muri ko na wharekoloa na tole e wanoa I tonga tapu ni solo. Ai pa tama ko Mr. Lu. O talangi. Lu. Ko wharekoloa ne wanoa I tonga tapu ni. Matala noa lelei. Ma ini coffee le botangi ai. Ko au ke moto fa whare area. O hau, ko wharekoloa ne wanoa. O ku kaua I e kolo ko utulau. For example, Lu, ai be mu e taha hiva koe. Tuku mai ki taha koe. Ke si whake mai ka inga walu. Pa te auna ke ka inga walu. O whakamatala ange pa ange ke nau, ai ke mau, ange ai fika. Ke unga ke nau lotolahi ke whai. Kainga, ka paanga koe ka ana ke wharekoloa koe ni kui ke wharekoloa peta. I utulau ni, I aho. O avaris paanga whaafe. Na koe aho whakalaite lewa mo toko naki, o mau peta mano I whalaite mo toko naki. Tāna ka tiki ai, ai aho ni ma koe, di unga wha, ua mano, o me mau he wharekoloa ni paanga wha mano, tau pehe tolu mano ke wha mano he wiki. O bau tau pehe ai whainga whika kou pesete taha ni ma tupu me ai, mo wakai anga ki ai, me mau e tupu ai pa anga ni maafi o noafi e wiki. Ko en kos alu ka lu o maftarite, tote mahina e ono pa ose tahu, loto lelei ke whai ai pea taha hiva koe ka whakafoki mai e ka mou tolu. Ko mo wivi be, ko mo kakawa, pa koe pa anga mo oni e kumau, o kumau e tupu ke tupu anga ni maafi ke o noafi e wiki. Mo fie mau ia, sa whatu tau society. Kapau koe ke whiunga fund sin whawahenga, te kore au e fund. EU, World Bank, koe Asian Development Bank, ngai whaitu koe me ngai, o kuna ulo mai na tolu solo ke whaika mea pēni. He koe society ni a koro, sai. I kai te tau sio ka utulau fo ou. Utulau fia, nau veke. Kapau nau fia be, he nau pou, nau timi aka pulu, ke ko haki mea to fuanoe nau mea whaka ekonomika ai. Nau ngō veke whakatau, au ki tise ma, tō wha mai bonus life whakamanawahe, o ina sengai family. They still own the shop. So, ko ki tātā siria tu bei solo, he ko ki ngā, ko talanoa polisi wha ekonomika ai nia. Ai ko kei te malu o sklia ia ke kākai, te hiki au mei ai. Ka ko tahai ai mea te whai. E ko mea ko te ulak whai ke sektoa koe ko mole, ke ko lata ke, ka to ke te ma ke fe. Ke olato ke fe mo fu kakai koe ni ko pliona honau mbau inga ki fonuani. Ko pau ko alot negotiate wharere te wala me nau hai komisiona. Tala noa lelei, he toka ia, ka ke mea koe hamulele hawhai ngā mea ngā ake enforcement, ke whai be ia. Ko mea ni koe, alu reo me whau polisi ke whau lao solo. Ke koe polisi ke moi.
o fie mauia ke whakamawhahe ai atau tolu indigenous ai tonga me muri di riu tonga. Kono sai ne foi mea goia. Kono fai time. This is the right perfect time ke ono fai mea goia. Ko uhi he kai ke tau hanga tau tolu ia o categorize kehe ai kau tonga koe ne fai rei muri. Mantui ko se lao e tau tali a dual citizenship. E fai rei pe a dereka tai muri ma o de citizen New Zealand e ke hau pe ia o toi apply o te mau pe passport tonga. Ko ne mau pe passport tonga ko solo formoni ko ne o matuana na indigenous pe mo reka ko ia. So mo ton ko mori ton worry sai pe ia. Ko winga pe nia ke fai ngambea ko murina ko New Zealand solo te ke citizen pabo entitled ke o me ala he fonuana o ke ia pe o me ahena o ke entitled pe ke ka maui wa ngai area ke tau tai ngai me pe hika ke Australia o pe o ku ia o citizen da tau pe aboriginal pambo to ta ala ke Australia ka ko hika ka indigenous o ke ia pe me au no entitled ya o me aia te wanga foto ka we me au la te wanga foto I fonuan ko ko laula no o mahino be ke kakai fi ma o pe ke me ape he petoki alu le hiki le me ai solo o pen fo ke me ai go se to a go no sanga to lo fa o na kato es fa o pe he es fa o business ya go wholesale me retail groceries es fa o na kato o go le me na business ni o na o sia la ki ai te ke to o mai ko na wala ki ai ko teu beni ke ini. Ma wai reo ngai business o na ke CEO ki ai. Ai ko ne osi pe ko CEO hau fatai mo na hau stati me a ko ia hoko to ala hoko te interpocket. Be. Ai ko me ko finga ke hanga ki malu I solo. O kai ke fi CEO he tonga ko ini. Ke tala mai tala nga ue ke CEO he customs. Pe ko to kontare kita. Pe kiwa te la ini ai funky for phone ai tau fanga mo puna pe mo tau fa now kiwa ke interview ke fo lakanga mo inga ko ya o ko to pana short list now short list ko me ru ka to ni manoa to ha to ni ma o si lo lu pe ki tonga ta pe lu te muri e fa o ke ko hala ulando ni solo kana tau feinga hena e o mai ka kai muri I si mo pure anga boyako o whakalia le mo uru I potunga aue I fonuan. Ke nauhanga o tataki kai a ko I o tau kakai. And when we are qualified enough and ready to take over and lead our country, panau foki le vanau tonu. Ka tauhanga o take over. Ko si pinga ko ni, ko tau whakafoki mea tole kakai muri, ke na o mea tonu o whai e mea koe tau whiinga ke tuku. Ke na o whatatau na tonu e whanua koe ni mo tau tonu. Na whakatu tāmaki en solo, pati ula palo tola ke puake te whimea koe ni. Koe whanua koe ni, na o tau pore, na te ki ai koe whanua pene ta, I Pacific Saute, na te ki ai ke colonize e whanua. O ka ilu solo ka tau kata e tokanga he mea koe ni kou tala noa tuai e hoko koe taha, e ku kawe inga whika tukuruaki, kau ka hu ke whanearea tonga. Kai, kono fuafua kolonia e ntautoro. Hange koe mea koe na kamatari ta polokalama. It's not going to be a written one. E loloto ange ia, mo whakatu tāmaki ange, I he u kolonia I koe o tohi. Kau tu ia so. Ma fa pito e whamatala kwai pia mo e whatutu o ku ke loto ke whakahoko. A kau tui mahalo koe, at the end of the day, whaosi koe ngu whatutu koe ni, ko whare alea, ai whetu to tonu e lawa I e whatutu koe ni. Ka whai ngofua hono teke he. E lama peo o whaha whainga holo I tua ka koe, ka kuai ume alahi hange koe tala nau ke whai, kai whake lawa whaha whau la o ia me tua koe. E lama pia o awi ke tu anka whafofonga ke ne whakahu ka pai ka ke lote whafonga ke alo ai ka ke alo ia ai. Ko sai taha pe ko te tō ki lote whare area ke te lava o whakahoko tonu ai mea koe ni o ku ke whakatala noa ke. I ta whakaosa ki mua e mahu inga koe e toko lahi kunau
au nau ke fe ha no aki pe he lahi ko mamafa ko kolo au nau fe ia fo ko ha hinga oku tau mahino oku sai kamata ke hu mai tau me akai mai me ki to pre anga me ha fo me ko ya fa ata ke fai e fe fa tau aki pe he ka nau ke fe ha no aki pe he mamafa kolo ko ita pe oku hanga pre anga tu ku hawe kolo lahi oku mamafa ai para pa ku tama pre anga ko ke nau hanga na to tana ke me fo ke fa mamafa ake koloa o fu mamafa pe koloa ia no alwa tu pe ku hiki pe fu mamafa ka ke ki tala no fa os mai mo he ka venga ko ia he mamafa ke koloa pe te ai hano pa hinga fai to o me ko ni ke lava o holo ko unga pe o tokan ke ka kai na ke pe he foki na pe tai mi na to la fa ngo fulu to la fa ngo fulu me ni ma fulu po ha moa ka kuā uia ke taimi ko fitu ngo fulu walu ngo fulu ia ko ia ku he ki wha taimi no ko tau whanonga mai ai fu mamafa apito ia ke fu hiki lahi pe he ko whata ataka pau ko puha moa he tau mani ko koloa foki mamafa ai koloa koko si ko hono hu atu pero pau ko koloa ko ia lahi pe hono hu atu ia ona ka te kei mamafa pe ko ke ilo pe ko hai palo parema mo fihanga hangai mo ia e wha osi pe la pe foke uesi ai ai fanki fare koloa mo umea ko ni ku whakaukau e kakai ka pate na fotu e uesia pe ke lava na tolo fu make money he mamafa ko e koloa tai ni Malo ke te solo ko fia lahi he ke fai ko lewo ke fia ko maheni ko tiki whanongo o mai fai ngatari ko ni ko no fa tari ke fai fia ko ni ki asimai ko fia ko matala ki ai ko o fila la ve fo ke ngai mea ko ni solo ki kamata mai be ko foki mai ku whakakongi ki tau treiti tai mini mo muri so. Ko tau paanga koe mau me tau exporti ke tau. Ko paanga e uongo furu tupu miliona. Paanga whakakatoe mau i tongani i ene export. Ka wai e me akotoa pe kolo mi tongani. Ko paanga koe totongi me tongani ke import goods me muri so. Fitu ngeau me mi paanga valu ngeau miliona. Fitu ngeau tupu miliona. O ke ilo solo ka pauna koe ilo fika koe ahe whakako o ki whake hua ki whare area solo pau kai koe minister pa anga o ia koe minister i pa kau ka pau o koe me ni mo beo me tua koe hanga whakau kau pe hua no ata mai o tama koe ia pe kuna lava mo he ilo na ku kai ke tukangan i ka ni lai ka tapetina mai fika pe he ko os whakakau kau whakafonua whake te min solo ko pore ke mea ke whatongia mama Bago pau ke fai no fata whakaukau toi huke hake o kai ke hala paanga e wongo furu tupu 20 plus million paanga ko tau ki mea pe ia o ku paanga pe o mao me tau koloa whalot whanua ko ulava alu ki muri paanga ko o tau pai mai mei muri mei paanga waru ngau miliona whaka o whalahi whakauria san o se tui kongoe Kau rewa whanonga marewa a koloa import whak me muri me ngai whetu ke tu uta mai ki tongani. Nau hana tu te tongani. Kau ate me a ko tu unga i koe hiki koe ni o kara. Pe o kara au bitu pang whaka kai. Pare kamata pe me a wani solo. Te ke hu mai, a pe te ke hu mai solo ha container nu tolo. Mai e service ta tonga. Ko ho me ai a au. Ko ne tu uta pe koe i wafu. O se kau tamai ai wafu. O si ilo na tolu e ngai point contact. O si ilo na tolu tama ko fung zing i fasi. Kau muri ka ato ai. Ko ne tu uta pe kou tamai e kia tamai. Solo kou tamai te mea koe ni. Kai ke ngata ne fo o mo ne mo oni. Tama tamai. Fung zing. O kou si o koe container jau e nima. Hau ke tamatonga ko service staff. Okay. Inga ada on telefoni. Singa ipu ko ma. Ko ma ube solo ko ka solo ko container chao ni ludo chao ni lima. Io ko ya. Ofia. Mo negotiate pa anga. Mo negotiate be overdo ke io ko. Ke ta io e whakahela. Te ke hau mo ko container ko ni ma ko o to whakatau watu. Take time. Hanga tama PayPal. They have the money to do that. Hanga tama whakatau. Na ke si palani me go solo ke hau ko fa tau panga ta ke tau kai na ke palani be mai
Ko middleman fo gen tano to kiai. Nega ki ngamana ko hu ha middleman I ho koloa. Ko tahai. Ko pau ke ne te fatau panga tawa no e tani manoa. Ko fatata ngoni kai ngi ko matai ni ke va ve pe ki to e me ko fo matala kiai. Tahai. Kono wa ko network ka fo kiai. Ko talano ni ko ka kai nga pa mo fa mo ni mai ke me ko ni ki talano to ha mi amisi ko me aloi. Koi. Pako talano tu he kun langa o ko fo matala pe me ko ni mo langa fo ulu. O ke ino solo tale tuta ka kai ko ni malo ko me ko fo nga lo ai me ko ni. O ke ko lele ko hala pore anga o to foki me ke me ko na wia. E pe mata, ka pa ke fa ka uri ko mau fondo me alere. Mata masi osi. So what to masi ke fu langa ko na. I try to avoid it. I pretend that I don't see it. Mam o langa ko ulu. Mamma mo mata ko sio ke me abe. E nga ko sio pe ki ai ni o mai e whakakau o ki sio pe ko fu big beautiful building. O ko sio o hai ki family na na ui he. Na fia na ki angarisi na wanga na tolu. O ki fia ki family ko kai nimi. Ko fu langa ko na te tanaka ko sio ke me pa langa mata ko sio ke me abe fa ia tau ka kai. Tage forti ke network. Ko uhi o toton fo ke peheni ke tata fa ilongaki pata compete solo ai ko tau no fo ko anga fo te ko na tu uta ko te foto fa ko heni foto mai fa ko sione fe tu ko o te compete that's business ko ne te ha be ke ga bet na ha ko me mo ya me fe kai no lo ko me me apo pita ma ane pa pe fa ko ne albe le ka te bet ka te alo li tau me pra po ke to ivano na ia e me ape competitions pia inasi deva kakai e lele competitions o ile taimini so ko ngai fu plak po e na fu tu mai tua it's all for show and technique ka o seti be na price na to he ko when a network e ko ton ke pehemi pe komi ha me ai no alofa e pongpongi ata tau pe mari ho price tau pe ko e puasipi ai puasipi no alofa na pa nga tau bene pa nga fangi au o vai pe te fou mai ki tai e lo tokolo ku tonu ia wono noi pa te whakatau lewa te puasipi ai hena te heka mai hena te hau ko me ha tafu ko e pongpongi ko hau me ha tafu na rea me ha tafu pongpongi fangi au pe puasipi i ha tafu te heka ki te me puasipi fo ko ki ha tafu ko te ke hopa ko tano a fia ko te api pe si manu ia moni ko me tau puasipi me kolo alo tau tonu ia wono noi pe mai tau api ka i goa na tonu ia wono noi mo ni o ku mafuri whakataha pe price i nuk alofa i he utonu fo ke ose nuk alofa pa ose halau aho pa toki au mai ki uta e whangi whiriua ki o institeni pe hebe ai koe kapau e tainga no whalau nga i koe na wanga ko o hiki noa i a halo koe moa hange koe ni koe fustoka motua to e ana ua pau koe business a ngu to e pua moa e wafi o ku pe o no o fu vaka ke fai fo mai mo fo o i a he tolu me hilo so o ne no pe na hanga tolo hold them mo o fa ori ko hold so ka tekniki en pa te bere o te ule o ki como tu malo que ta no mo a pe example every item la do como tu a pe atu ai ka pau ka fa ma tu fai o fu e loi mai he me ai si e mo tonga puri be pe que display kapau le ko taipa pe ko kapapul au ga to be mi olunga fufu te eke item ga solo wa ki tafu hala be eke no kinito instant ko hala pe no hala ga to te tu uta me mo ngo o sa ho me heni ai ko mo ngo o pau ke hike no margin na ki mama alo na o mai de pe ko ha fa items be na to o mai le na sto mo to wa o na alu ga to ai pe o to lo loto ni umi ai ka ko hiko da taimi solo pe fa tu ta ma ke fa na me ago ni he kuna o si relax na to he fa hala o pe ke na to pe na to a me ago a ki hila ki moi o na ta no ki mo ke tupu ko na mafi fa economica ke sta no ata he moi ko na mafi fa social anga ta nofo na ha u
na nau ki olo mai, ma nau ki irifia, ia tau tolu, kau tonga, e irifia na tau hanga tā nau tolu. Nau ki irifia, pio ai whakarerei, ila tai nini, o ku race, e nau social statue ka nau tolu, hiki mo nau reo, mo whainga language, o nau whai mega tau tolu, he ku hiki, tupu. Pea alu lewa nau u connection soka nau tolu, o alu ia ki ngahi whitu o koe, o whaia ngā koe ni. Tokoni o tau kakai, a mo ni pe, koe bribery ia, hoko ia, age nau se niti ka whai mea koe ia. Mea yo ki mau ke ta off, pa i lawa ta off. Kono mui koe mea ki tua pure anga, so lo koe ki utui whewheka whiunga. Kau ka hū ki whare area, kau hoko ka me pipa kabineti, o kua sanga o solo o pore, o koe o portfolio e ua ko sa ia wai. Ko himen ko sa ia i solo o ka pau e whainga maari e whaingani. Te lava o ke toko pā mai pi e mago e hoko. E talangi e. Ka pau ka negotiate e solo ke whae whawa pure anga. Te talangi. Mai e portfolio koe maaku. Ka pau, koe mo portfolio koe niu teke na whakataha tua taha nau. O na alu kehe pe nau. Ka koe taimi koe na e to'o mai ai koe a prisone o whakamawahe i koe me he porungai polisi pa kehe ai lao. Me porungai polisi. Pau lava le vasi, o taku lava pe ia. O lava pe to'o mai e o ave ki he, to'o mawha pipiki ki he. Te talangi ke bie mo koe ia. He ilo pe ko sao hata approach pe i koe. Ka pe koe candidate pie ma. Ka ke ki me e fumo he ka honga talato. O ko firma o e portfolio koe. Paka pau te ke loto ke mai moe. Ka uhi e lava pe o lelelelei. Ka pai te o mai e na alu whata. Ka hanga lewa solo o present e kuhinga. He te hanga present ke tama ko ia, o au ke oe ko whasaenga ake rea palau mesi. Ka te talange, o ka pau ke firma o ke tesi a presentation ko ni ko to whai atu ka koe. He ko tu ia he ke te ke ilo solo ka fully display a presentation ko ni e ke ave ki ha whainga taha pare ni ave. Te tari ia. Pa te talange lewa ki ai. Ka pau ke tawa apa mai na ono. Te sio ke ola. Te sio ki papai ko ki ola sisi ke fonoi. Ke ka fu me ke o fra se ta me ngai fu lo e lele. Ko ia ngai solo e kusio me te ka pau ta fu iua. Te to hanga be ko wi na ke hanga ka mata e programa platform ko ni. Mahalo ko lai pere tu muri fra si solo te tu ko be. Ati o mai me ko ia. Ya ko fra amu ke to lahi kakai ke na usio mai programa ko ia. He ko guri o sia fe kau aki, ma whainga mea na urea ki moa ko hanga tauki. Ko mea ko ia solo, o wai fo i lea, o mana koa, ko pule i lelea tuku hau. Ko wakai koe ke fo i lea ko ia solo mono ngawe i, os ajive fo i kou sio ko ia. Os lelea ma un mechanism mea, o kuna hanga sivi hono pule i lelea tau tuku hau. Patseti ene hako, dispens ke ngai pot ngawe, mui atita os o gelo solo e lolo whakalolo e fuise desko ia te wanga whakalolo e pone tānaki ke mau e tau tuku hau solo ke whai konga lea ia ke tau hiki ki ai e te uwhiri koe na tau whanonga mai me wafi ua taha me fo i rea koe pure i rea e tau tuku hau. I think we have achieved that goals. Yule foi de que tau toi alu tato pe foi rea fo wende tau alu moia ke waf ki nove ma noa. Ta naki ke mau e tau tu hau. He kai ke mau e ta naki tu hau koia. E ke parpare ma pe finga ke pure ile tu hau. E solo o ko whaka apa ke puna tu hau. O koe ke tu aki au ki nau tolo. Me he ni star CEO me kau ngau en koto. Kai ke tu aki au ki nau tolo. O nau fai fo ta ko la lelena na ngawe o nau tana ke pa anga whakarere ke whonua e tapa ko toa pe ko mea koe o ko aluatu moia ko talatu ko mea koe o aluatu moia e toko ni lai whaka mana vahe kia na whai e tau ngawe ko ia o te kia ke whai e hataha e ko tui te ke mau e hataha iha mea pehe ke ne hanga whaka mo o nii o ikai to e whehu ia ke ne hanga whakamoni o gai ke pesete hiva po ine hiva, pesete te au.
Ko poia, o toinga ko ni ke aho wanoa solo. Tanaki ke mau. Mahalo pe ko me fok me ke o fiu le ko na fai fo asi. Ko u hinga ia solo. O hua define ki a oni anga ua ni manoa ka paika. Ua ta pompongi, ua valunoa. O mea ka hata ko ia, te ulava. Ko loloto ko ni mea ko ilo mo ngau e ta ulahi sektoa ko ni. Te ulava solo va mea ko ni. O a mui ki muri. Ko food security mo price security. O kai ke utu iau ta e tonu ke check. Ha faa hinga koloa import ima ki tongani. O pau nianga o mai he toki he taimini. Solo, o si lava le lei pehe i teknolosia a ho ni o fau ha whainga mea pe. Fau ha invoice, fau mai ustapa mo mea katoa o mai o ngā aki. O pau ke tau double check ke mea kotoa pe. Pai phone call, o pau ke tau whakapapau e mea ko ia io, konteina pulmasima ko nina alatu me whi. Konteina, te alo ke o mea, o kai o whitu o ngahia o mea i tongani, he o hoksi la lahi so, whakamamahi mo whakawhake. Ako hiko te taimi, ka tāpeke mena ke eke mai. Haka mena o lau kaina, ka pau te whamatala ke mea koe ni e aho mea board. Teke osia. Ka pau ko whaambe ko lawe e peha konga. O tokoni atu ki e whiu koene, lelei koene whai solo. Maro solo. E whaosi ko ngako ta taimi, ko tui ko ka venga ko ni te ta te hoko atu pe, e ta tala noa ai, he ta proklama ko ni ka hoko mai. Ko ngā ke mohangahi whehui e lawa kakai ke nau toki o mai hak toki sio ke u whehui koni una o mai ke ta toki hoko atuai he ta proklama koni hewi ki kahau he taim ta taupe a te wate whanga maare koni ke whama apopo mai na kua hamea ke loto ke whaoski ai a ta toki mawa he poni ka ta toki hoko atu hewi kahau. Ngā me toko ki whaase pe ki mea wake koe ni o i laplape whake mea fo o ka pau te uhu ki whare harea he koe fo tutu ke fo tutu ne ke no fo pio tatu me no whakolo o positio whakolo aluai ke ngahi kolonia, pakapau whima o ngahi api. O lo whakakau solo ke traffic lights ano ngā atko i muri nā, ke traffic lights fok, ko lanu kula, lanu mori, lanu mata. Ko bongo i koe ki kolongani, ki oku kolo, mo tongata punga furuni. O ko whaamu ke whai e mea koe ni solo. He koe fo i rea koe vahe tatau. Fo i rea manakoa. Vahe tatau. Te o ate rea fo o e vahe solo. Io vahe tatau. Ko te uwhiri koe ke wafi wanima, o whima mo vahe tau. Vahe tatau. Vahe tau. Ai e peheni solo. Te vahe whakakuru, ai nofo koe, ai whamiri he kolo. Whakatātua kolongani. Ko kolongani, e seti rewa koe u kolo, koe u api, ngahi api koe ki fuaha nau income, anga maheni. Una nofo nau tolu ia, i lanu kula. Te nau lanu kula nau tolu. Ngai api rewa koe, tau avarisi pio koe peha ki income. Te nau lanu mori nau tolu. Ko ngai api koe, te sio koe, une leie nau income koe nau tolu, e nofo e kolo. Te nau green nau tolu. Ko taimi koe o maha tokoni ki kolongani. Ko sio mata waiso. Tau pehe, kapa e tufa maha hua palau. O maha hua palau e ua ngeau. Ko tufa koe o whimau ke whaisolo. Te wahe, e pe o mea o mata o vahe tatau, pae o mea te o mai te tau vahe tau tolu. Pero o mai koe hua palau koe ua ngeau, katala mai. Ai ka tupe mo kaka hua e ua. Ai koe fo i household be te au. Ko tene te au be solo. O tau pehe koe whamiri koe kolongani e koe whamiri e ua ngeau. O koe fo i te au e kula. Ka koe fo i walu noa e he kukan mori. O koe fo i wanoa e green. He kei ke whaha tufa pehe o kamata me green. Ko pau ke kamata i me kula. Mo e mea kotoa. Piko aien ke kehe whenga vahe. Ko fotu utu ia, ko structure ia te whau ake anga nofo koe ni. Ke vahe. He whawhalala mea e tokoni. Au ke tanke vai koe. Ko mea ke. Ko pau, he ka mea anjolo, ko nofo koe aku. O kai ka pehe tala koha sandungu ai ka ko pehe. Te ukau he green. E green. Ka ko mea ani. O si ai ko tō watai mini, o kai o tanke vai a mahalo e ua. O ko ilo ea, o ke ei ngai familia he te ka tanke vai a. A ko pehe. Ko mea ai ko whimau ke taofi. O tonu ke ukau au e whakamui ka e inasi. Ka pau e o mai e toko ni ua ngeau. O lava complete katoa e kolo. Pa inasi lewa a red, green, my orange. Ko ne o mai peo ki holo. Ko pau ke tau whilau a lunga ia. Patuanga lewa solo o. Ko whingai koe ke convince aki. A ke tari e kakai. E talang, o mo alu ki muri e taim kotoa pe.
O kuia o hanga ngai pure anga muri ngai fonua muri. O whakahonga ai me ako low income. Pa whatata ko pe ko no sila he ku ilo. Ko no anga ko ngai whare rent ngai state house e tai pe. O koe ke totong tatau ia. O koe e kau low income me ko te eka fia mo whare he wike. Pe mai ki whima whare tatau pe. Whare loki ua tatau. Tatau e mea kata ihe area tatau. E pe mai ki whineia. Ma fo mo whare pa nga pe wangi au ngā whuko e vai pe. Mai no pe ka income fe ke whika koia. Pea te wā uia. Ko ia, mau ngawe ka tofu ko mautolu. Ko mautolu ni mangi au mautolu ia. Se, o ka mata me ke lalanga ko atongani. Te whai au, ka tahe e mea te whai. O ka huki whare area pe tae hu. Te ki whinga pe ke whai mea koia. O whimau ke lalanga mea koia. O whimau ke koe wahe tāui. Ke he whakawhoho e vai tatau. Peki whakawsi pe sopa ko whamaloa toi pe kainga. Toi pe iwi ke ua pe moe ngai aho. Ngai kolo koe na kuko si me oska to ngai kolo he kuwa uke ko ko family more tu ke ngai kolo o koe be ngi me ko mis koe fo ke kala peta he kolo ko koe ke sias peta he kolo ko grup ka ke fineta ka ko ba be ke finga ke tanga ko ni ke at ke motor ako fam be to kon lahi ngai programa pe ni ko nga ko kai ko tuai ko wa tu be ngai fo kau peto ki fai tawa dai na be mo fili ako ko fla ya ke ngai fo ngai tamai ngai fa e mo kai nga to be o tō tapo fōru. Malo pito sol. Malo pito Fosmam, ko e lava rei ta polokalama ko e whewhini, candidate whika auraki tō tapo fōru. Ata toki hoko atu whaosi he tamitatau pe wekau, tala monu atu ki he lodonga whahoko i ngāua kempeni i tongana. O whātu whaos? O whātu malo pito. Whamaloa te kainga i he lava koe ke mō kau mai, tau polokalama ko ia pea mo Fosmam, ko candidate whika auraki ma a tonga tapu fulu pe fatanga pe guango le re tu pe ta proclama ka tek modol la ke mo fanongo ale ka quantity ki a ho wano no we mate mo fa hoko ai a mo fili tawata ina ko hai e fo fonga le ta te mo fili ki fare re ka mo me a ta to ki hoko at pongpong to ki felongo aki mga proclama ko ia a pongpongi ai ko e fiafi a pongpongi time fitu e fiafi e fa hoko ai fa tala noa ke quantity o wawata hanima tam whapaya ka mo pouria.